yo este página maiteimi benemara se anguiruquera apeñi me llama ya esa yo mi hoyo de escuela coñan de yarani esporaite ahora peña continua taña comenta mi eve cogeña moñe puno cogengo ya tuya cuila entero este resucitata pero en diferentes momentos tapia hinapia el año que tatacó 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 vengo y de peixe ore pejengue doroipotai pepyta peikua yremba epa oiko umi omanóvagui imando ainda umi omanóvagui ani hag̃uápe jepy'apy umi ambue oha'ãrõ ýva mba'evéicha ñandejára ndipotĩ jepy'apy ñande gente omanóramo he'i regueroviaháicha Jesús omanohague ha oikove jeýhague upéicha avei roguerovia Jesús ndive Tupã omoingovejeytaha umi ojeroviáva omanova'ekuépe. Así que la ñandejára ejerovia'ekue opu'ãmbaite jeýta. Continuamos con versículo 15 ha'ipéicha upévare ro'épeme ñandejára ombo'eva'ekue ombo'eva'ekuéramo guáicha japytáva guive jaikove oupeve ñandejára nañanetenondemo'ãi umi omanova'ekuére oñehendúta peteĩ ñe'ẽ hatã peteĩ arcángel ñe'ẽ ha Tupã turupu ha ñandejaraitevoi oguejýta yvágagui ha umi omanova'ekue ogueroviáva Kristope umívara'ete oikovejeýta ha upéi umi jaikovéva gueteri jajereraháne hendivekuéra arai rehe jajojuhu hag̃ua ñandejára ndive amo yvate ha upéicha ñaiméta ñandejára ndive opa ára g̃uarã peñomyakarakúke aipóramo ko'ã ñe'ẽme mba'érã ojehúta ndaha'éi ñande jaikovéa jaháta ñanetenondéta la omano'ãkuére ni la omano'ãkue naitenondembo'ãi ñanderehe ha'ekuéra opytu'ujoahína ha'ekuéra okéhína ko'ág̃a yvyguýpe ápe ñandejára ouha hora por segunda vez umi ojeroviáva'ekue heséra'ẽvete opu'ãjeýta ha opu'ãjeývo ha'ekuéra ndéhache jaikovéva por la gracia de Dios la Jesús oujeývo jajotopáta ñane gentekuéra opytu'ũmahína ha upépe jajotopáta ñandejárandi ha'e nopyruvéi mando pokoíma ko yvýre ko segunda vez ouga ñande rupítama upéva ñande transformata ha ñande guerahátape ha'e opreparada ñande rogarápe San Juan 14 ñañe'ẽkuri upéva así que che angirũ ndéhache jajepreparákena ñane gentekuéra opytu'ũma ha'ekuéra okéntehína opáitahína jajotopajey hag̃ua ñandejárandi ha ndéhache jaguerovia la Jesucristo oresucitahague ñande ñapu'ãjeýta avei jotopápa hag̃ua ñondive añime hag̃ua ipresenciape por toda la eternidad jajepreparákena che angirũ peape ára porque ja og̃uahẽmbaitema ñandejára tanderoasa ko'ára. Komarandukóva og̃uahẽndeve Radio Nuevo Tiempo rupi reikuaave hag̃ua ñandejára rembiapoukapy romog̃uahẽse ndéve nde rógape mbo'epýi porãitereíva ha nderehepymo'ãi hese mba'evete. Ehai oréve ore WhatsApppe +595 971 430 222. Ñandejára tanemoingo py'aguapýpe.